Ole chibai ule tuna kan lo review tura hi Halonix Prime Halonix company ani a tuna mi a model hi a Prime chi aniang chu mo a Prime a high end aniang chu ang chi ani a tuna kan lo supply tur bulb pa hi adjustable light ti khanita mo mod thumum le mod ni omanita hin mu thai chonin ain zia ka tang hian tuna mi hi 15 8 le 0.5 ania ta hianin 9 le 0.5 om bok ta ni ti chuanin hei hi in mu thei chon hei hetla hianin ai a details sakati khan lo chiar mai ula ti chon hetlama hen hei ama details sang te pom ta heng ho hi an thatna choi LED bulb pang thau khani ta mod thumama hei hi 15 watt 8 watt le 0.5 watt mo 0.5 chu dim light kan ti ang khanin I a switch thei ta a chu a san pan remote mo ama switch thana talo ta a ama khanin light bulb kan vuang khanin light bulb a khanin a holder a han vu top khani mai ti chuanin light kan han on khani heta switch sa atang khan mo light switch tra sang sa atang kan han on khanin 15 watt khana eng ta kan off kan on le khanin 18 eng le ta kan off kon on le khanin dim light 0.5 a khan eng tamai ni aum zia chona chunga hin sensor ta khami on off khani na mot kha thak ti na ni chu ti chon hei enge atang kai na kan ti chun heng ho ya bikin atang kai na ber a chuanin I bedroom a atang kai em mai ni a san pa in dim light mo inge moni an lo point zana mudu pon mo khatiang I living room ate poni mai thei khoya nge khatia hanin I avu adu tan khana thre emema a bikin bedroom anga de po mo a chan chu I light eng lutuk du si lo light eng tho kan du a khamia khan dim light a san pa vu angai lo khan switch emo light bulb emo khatia a san pa ti kol ngai lo khan hei man mai thei ta di khanin 15 in mo in chunga kan lamin light chun 15 le 8 khanin kan du da na zir khaning lo thei mu dona chonin dim light 0.5 watt khana thak mai thei ta ni chu tiang che chon hei point ni ta ma se tai chon mod ni om ta 9 watt le 0.5 watt ani thung ta a chu ani na ni ta ni ti chon heng ho hi rupees zani in kan sela he Mizo ka hi mo ti chon hei hi zale som ni in kan sel thungani mod ni om hi mo hei hi rupees zani hei hi zale som ni 9 le 0.5 in kop hi za som ni 15 8 le 0.5 hi zani in kan sel thung ani hei in mu thei chona eng tha em maya I nekina a demonstration or a test na kalo mu thi rang sewung a that na te ti chonin hei in mu thei ang hian in khoya nge ali sa point zia kha living room ate pon yang living room lampang mo khati ang chi in pui lampang emo chauka lam emo I kan mut na kher lo po khati anga te po khan kan khai tel do chona tha em ema khati ang khanin mo room lampang te po I living room mo in pui lampang te bed chauka lampang te po ti en kan du chuanin zan khu a mo wat nga wat som emo wat som pali som panga ang chi ho light bulb chit renga karena he ai khanin eng du tho si khan khatiang khanin 0.5 dim light khanin ati en tir thei tani chu an that na lai ri a I kan han post lo kanga kan han test don nia ole tikhenin mong hin he lai room lama hianin ka vota ki 15 in tura hen eng mek ta ti chon hetlai hianin he kan han switch ai a switch off ka switch off a ti khan ka on ti hianin 8 watt khana eng leta ka off a ka on le khan ti khan dim light in on eng ta ni hei light pakha zoi kan en ang hi mu thei chun ki ti khanin ki 15 8 mo ti khan dim light ataka phejun eng top ta hei light camera le eng lo vela hianin du angin alang chiang thei lo khani tamai ta zo kan mo ataka phejun 15 pheju hei 14 watt bulb mangtan phejun 15 pheju in share thei tur khana eng thokhat thavia wani ti kha a share thei ni o chu I ani a rupees an in hemi mod ni omchi hi kan pe a o mod thum omchi kha ti chona mod ni omchi zo kha za som in kan sel me kani